Dobrodošli na kanal Enciklopedija Katanika. Vi pratite još jedno izdanje serijala vezanog za biciklizam i ciklomehaniku. A ovo što ćete sada vidjeti je veoma važno da znate kako ne biste plaćali servisera i kako biste sami mogli da otklonite problem koji se javlja nakon zamene guma, odnosno vađenja i stavljanja točkova na biciklu. Dakle, izvukli ste točkove, zamenili ste gume, evo ih stare gume ovdje i sada ste vratili točkove, međutim desilo se nešto čudno. Nakopčali ste kočnice kako treba, ali točak se okreće teško. Vidite. Šta se tu dešava? Vrlo je prosta priča. Kada vi skinete točak sa ovih ležišta na viljušci, isto važi i za zadnji, vi ga nikad nećete vratiti na isto mesto kao što je bio, ili fabrički ili nakon prethodnog skidanja i vađenja. Znači, neki mali pomeraj će se desiti. Taj pomeraj utiče na paknove. Zapravo, kada točak vratite, on će malo da se decentrira u odnosu na prethodno stanje. I vi sad morate, mislim, to je normalno, to nije nešto za brigu, to je tako uvek. Nikad nije bicikl apsolutno 100% centriran. Uvek ima neki mikrometar, nanometar koji je decentriran. Međutim, imat ćete problem jer evo, kao što ovdje vidimo, točak trlja o pakna. Šta vi trebate da radite? Imate ovdje male šrafove, ove crne, mogu biti i sivi, nije bitno, ali imate ove šrafove ovdje na takozvanim V-brake kočnicama, kakve imamo ovdje. Ti šrafovi služe da se kočnice same poravnaju sa viljuškom ili paknovi sa bandašem. Šta vi trebate raditi u ovom konkretnom slučaju? Ova pakna trlja o ovu stranu točka. Znači, da ne bi trljala, mi moramo da je zategnemo, da restituciona sila opruge koja je unutar ove kočnice bude jača od restitucione sile ove opruge sa ove strane. Mi dakle zavrćemo ovaj šraf, kao što vidite, neće ići uvek lako, uvek preporučujem ravni šrafciger, nikako krstasti jer on može da pojede samu glavu šrafa i naravno posle određenog broja ovih zavrtanja probamo. Znači malo razradimo i evo šta smo dobili. Dobili smo slobodan točak koji se vrti. Tako da to vam je nešto mnogo bitno. Ja ću ovdje još minimalno da zavrnem. Još koji kružić. Hoću baš da mi kočnice budu kako treba. Dovoljno. Opet pumpamo. I sada imamo apsolutno poravnanje paknova sa točkom. I to vam je suštinski to. Jako je bitno zato što svaki put kad vadite i stavljate točak, nikad ga nećete staviti kako je bio u prethodnom položaju dok niste skidali točak. Tako da ćete uvijek morati da se malo igrate sa ovim šrafićima s ove strane i s ove strane u cilju da restituciona sila levog dela kočnice bude jednaka restitucionoj sili desne opruge kod desne kočnice. I kada se one poravnaju, odnosno kada se anuliraju, budu centrirane. I to vam je to.